Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Unang yalam kaliang persya ke Khasi Hills Autonomous District Council ubat titas W Khan. Ulabitar ya ka Executive Committee namar bak lawanra ya ka kaipod jong ka Advisory Committee halo ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Clan Administration Bill arhajar arpuar. Ubat titas uloong ba kini ke jingle jong ka EC ka penhiar kerdan ya ka buram jong ka ying darbar jong ka KHADC. Uloong badai tangga kaipod jong ka select committee kabalat haw da ka ying darbar kabala banwanra hapo ka ying darbar. Ha ka jingkran jong ula kumpen mi iru ya ka weka kentien ka ba khamkhor ya ka ba MDC jong ka rambrai uba baja pengrup ula dawa badai man wengno na ka proceeding. Na kalian ke jonga ngamla ban pedian ni. Namar kani ke report. Kelalong Syabar ya karu company kam jong ka house kat kum ke AD rules lada tipek ya ke AD rules rule number 93 ke bakhandai kulai kanu ka ban reconsider ya kanu ka bill ka bala pas da kan ke ye kadai tang anda kalawan ng gobernador. Nalunglo ba iya kani ka bill? Tang nakadaw jong ka DCA department. Baka pa iya kita ki observation. Baka pa iya ki observation. Balay anuan ra biang ako. Aga jiksu ka jonga ladang puli iya kani ka rule. Kalong ba ka estate committee kadai ban recall no chua ya ka bill ka lapas ta kani lada firpat recall kumno ni recall sida lada pila recall ka bill but he introduced the fresh bill aga jing so ko jama kat ko kani ka rule na slow ba dai ban le punta andre la sutu bakat kum kani ka report ka bala place ka UTCM aga jing so ko jama kapag pa ba ka law department kakamhe ya gini kayo di officer jong ka DCA dikamhe ya gani kayo kabadon burom kabadon daki elected members kabala pas ya gani kaan boro-boro kanunu kaan kamud kadon ka message ng gobernador nang ban we introduce yang apo house ban reconsider po house lani ban ay da ka fresh bill ring ngasong mo ba na kaliang ka isi kawara igani report ani tangda kabaay lang ya ka report kabala ay da ka advisory committee kay ka advisory committee kadi ka committee ka bastung da ka isi kumnon man ra ya ka report jong ka advisory committee nga po ka house Daitang ka select committee ka ba ka committee ka ba sinada ka house? Ya ka report ka select committee laban na ra po house. Reha ka jing snow ka jonga ya ka report jong ka advisory committee himla ban na ra po house. Kani kala penyiar kerdan ya ka dignity jong ka house. Perkat hai kani. Ndai bang syukran kulbar hindi mga syuong batang mga day ito bana kaliang persya ang persyaen nakren da kalenti da kajing sokya ya ka dignity yung ka house bahkan sa career ko president ko buong new senior member jungin nani but sa gawe huli bahaya ka report jong ka advisory committee haka last paragraph kata hidangan ra benar gini kon bakin dalam ra arti lai siling am tip shoot ki igin hence the draft bill addressed to the governor for his assent in accordance with the provision of the law as a result of the field exercise
unstudy on the subject. Atu kani ka house kapas ya ka draft bill hakasnew artuar. Nakuha man kali kata Mr. Deputy Chairman. Atu ngipas ya ka draft bill. Ngipas ya ka bill ka papura. Kepala daya menjur lah. Dah baru kita kuat tu kani kani. Kumno mentapi on banwara dia yang ka draft bill. Kumno kita banwara ya draft bill. Ya, ya benar. Nah, so baik ini report snow bawi drone. Kenapa kan nong kebebit berbiang? Bukan nong peliharaan ya kau. Lada pilihan ini report ban pediang bentar kasih ngasno kan penhiar kerdan yang ibaro. Minumnya dan betah kan ini report. Dah kaba ya kan mesti. Minum pediang ke. Minum pediang. Minum lawan. Nah tak ada withdraw no. Tora dewe ka report. Ban hage juga poru, halo kan nu rem pensayang ah. Ofiora ka di report Kamu kata ke expert committee kalau about the house. Dapat akan banyak kata. Percaya ngai kata. Kayak ke bangilale akibel ke belada. Kampau sabar ka don ke expert committee. Nah persoalan yung elu, persoalan ke senior member of the house, habang ile ka London, habang ile ka BBC, habang ile ka Solid Waste Management, expert committee ka ay ka observation te. Kamde ka expert committee ka ban direct ya ka ni ka house. Nasong kiha ban withdraw ka. Lam kumta kan penhiar kerdan ya ka di house. Kan create ka president na dia. Kan bau siya ba? Bangingin lang iya, hinay tagilun nanti. Hinay tagili, bersanahan minang. Hapatay ki officer ng kalau department ini. Bersanahan. So ya. Withdraw na suka. Tapi withdraw ni ka takin withdraw matrangin saya keren hadin. Ini keren supaya kan nurim kan itu kap. Mr. Deputy Chairman sir. Kebeburam jauh. Yo, dang mana buka diskusi ngai lah. Kendiat marga ada timbang Dah, dang elad di deputy siam. Kemut bangong bangan ni. Penkut ikan ini dari jemput ngalong ban. Sebentalan lagi ni bentah. Di Mr. Deputy Chairman sir. Yang ni di convention berarti regulation. Matrai ulang ni kalau ngatai ilalong siap. Dan dibentai hapan follow convention. And I give small example. Kamdon hagano kano kajing thok. Baga bill jongi kan let through this year. Hangno hakasik. Kadi ban let direct na district council sa governor. And by convention. By convention. Ipal ba this year start petition. Kamut wala let down niya. And ring hapan follow convention. Matrai ki babun ki CM hangne pada go as regulation, it should not go that through DC. It should be directly sent to the governor. Article 163 cannot be applied. Advice of the cabinet of minister cannot be applied. It is the prerogative discretionary of the governor. What? You haven't followed the convention. Tadaw delay dan bagay. Ajo, Mr. Deputy Chairman sir, let me complete. Ini kino ki observation jongkar DC ba law department. Ngim don lenti dawar ko moy pat namar bagi rakyat yang baga convention. Apakah don kono observation ni habis dia ta ya isi. Idon ki minor correction ni ada isi ni phano. Tenrai Mr. Deputy Chairman sir. Ngamtip mano ba draft ni ko. Ngamtip mano ba penung jaga pa 3 but 4 hak aklan legally, constitutionally, ajeng de kadita ka paragraph 3 ke kapan sebang aklan ke kadang constitutionally, provisionally, many lakuna, many flaws, but still kung ka isi ngim ko apan sim ka bor halati namar ka property juga house Ibu Ram ya house
Yuan ra ada haus bagi burung ni kilian yete. Padahal burung ni mentang siya recall. Recall it now, Namarba, it is not legally drafted as per the provision of the Constitution. Kata Mr. Chairman sir, akam jungi piwit akam arise dan ini akhir minta. Isi kaput jimut ban phabiang. Asyong aka house jung minta. Ini study in depth ya kan ni bill. Yo let's say, kata house ni phabiang setairu, ni baru alai pungut. Ni dai namtil. Maka tahu Mr. Deputy Chairman sir, nak kerpa di bilang ngetai, suapan tu studi in depth yang sisir. Riluk biar, mal ngaruh kaju ubri naik. Kapan riluk arlaisin tenda. Setiap marai basisnya apa ada kumai. Kamdei bangun emosional, ngalung konstitusional. Ada Mr. Deputy Chairman, masuk balong ini riluk ini dibit Kawai Mr. Deputy Chairman sir, ini apa kadon ka advisor committee ni hapan burom ni hapan trosik nim ko apan yang kanu kendir ke bobo ati tadi kam jungi ban korek hang maksud ko baka bis committee kam nong ka babet nadong handong there are so many flaws yang tai ngin korek ko house ikju na tenaga masuk banong ba swa bangin kren swa bangin rai langin yang menjur lang ba ajmu ka isi ban ha sa tay na langin recall no swa na ngine kan ya tai ba yo ba dengan hak yang setai inong kini kila di keluar bertimbangan. Bangi burong ni ka sentimen jong kilang nyetai. Iwan ra ka house. Yo okay. Well and good. Dalam hak yang dulu nilai. Tambah study dia. Ngam ju sutu ka khasi la nyeja. Ka khana 3J. Ka kanbil ka khana 3J. Ngam sutu kai ke nyapar ka 3J. Kanbil ka 3J. Bisa. Boleh ka sabu ka observation jong ka law department. Why conflict with the legislature? It conflict. Cuma kerana kita sosok law. Pada Mr. Deputy Chairman sir, let's try ini study in depth. Kalau lagi orang yang tay, tunggu house united will stand together. Nak kebentuk interest program juga. Ini bukan in hurry. Jauh bah reflect. Kita jumpa mak mereka begini. Kita ilmu kendian di pensai juga Mr. Deputy Chairman. Mr. Deputy Chairman, ika ka points ka jonga ka long. Ni sutu ba ka ni ka clan bill kamdai ka barang teman. Ka clan bill la pas ha hau arja ka krang angam dan. Fai divisi amidan. Oro kilai menjur ni ka clan bill ka. La haru su gubernur. Kamdai ka bangi dang senah ka pot tadi. Ngadu ka por jong ulit ba esela senah ka. But hadin ketu kalau let gubernur, but gubernur why ke observation. But hadin bangila yo ke observation now gubernur is a form ya kani ke committee hapo ka jing alam dong senior member jumi ba pindolan. But hadin kata kani ke committee kalau syom ai ya ki views ki jumki but ngaruh ngalo ra ko haus. Ora la yang menjut bahaka report ke Bafiora House, mentah kamdai show ke property juga isi. Nama sisi Bafiora House kalau ada ke property juga house. Saya kata dia menjur dah. Dek kaji kuat cuma kalau ba, Bafiora ke report, wanra yang kita kilakuna, wanra kita kipoint. Nang banginyok banyatir kan. Di kamdai ban reflect kanika ke report juga komiti Bafiora ko house. Wanra hakadur kadar. Let's say kabanginnya discuss close by close, mo ya ka ani baru kawai, nang balada don kam, namar tang sisi nomla banyak. Lada fiong mentah banyak penbiang yang klan bil, ngaling menjur, orang yang menjur hanging, dia bawa orang bangi persia, mereka lenti, kumno bangin menjur ya kata, kadi bandar dah lenti kan, kata dia jumut kecoba. Sementara syukur mentangan poin no abakut. Ba ya kini klan bil ki kuat dan penbahas isu. Ya mentang apa kalau ada ke property jong ka house, Mr. Deputy Chairman, kai ka bangi jule. Kamu ni hap ko mi ka select committee. Himla ba siya rai mentah ta? Close by close nama kidan bun ki close antu kumba ki ong ba kaya tengku ang padang ka khasis custom Drainage Act ba ka ni ka klan bil. Tengah so apa kalau ada ke property jong ka house, ngabot kamdai show ka
bangin ya discuss ya ka report juga di komiti kalau pendap lah jong kamu nama pila ora hau nasoba datang ke select committee kabala ban pencana ya kani bala dah habdin bala biang ada video rekam banyak special session biang tu ni hilong di keluar hilong keluar na mentara ni maka dia ke way lagi pel kabakum ke jai bandrio kala amnun tambah ngimdai ban compromise ba kestan ke jungi gelong balik clear ngimdai ban compromise ba kita ki expert dan kita ki kita ki advisor dan kita ki he kinong ngile akong tanan manghap ya kita tunggu Deputy Chairman naso kata ka na kuha Tunga syukwa pan siya hindi ka select committee. Nama kani ka bill lapas. Tadi ka bill ka alay sakte. Menda kam day ka re-introduce ka bill. Tempat day ka introduction juga bill. Kena try ka question of select committee kadi during when we introduce the bill, when we discuss that there are many more things to be discussed and decided. Kata kadi ka convention ini. Ke haji ini bukan dia pada kandung tanggung ikalat ini. Pada gilan nyate di hati mutlah. Oh, ibu ang tu bantah dari cekai. Mak ibu ram mereka sentimen tu gilan nyate. Tendai mini lah panas. Ini kira usia artikel tu. Nanti pada discussion tinggi kata kamu under artikel ni under section. From so many things. Namun, dia oleh saya perjuangan orang bakla, mengarut di tong beriu. Tendai nanti nak bakla ipa isian nak pasiawi apa. Mencuba kadika amendment ya kali ni cak. Yang bakla ni apa? Jangan bakla. Nomor kisah tu bagi nama ban penkha nak away ke bill terbalong nak kata. Tapi anyway ini ia kata kata. Dia ngasutan away ni ajimut pada yang dia hati. Pada pihak pihak bahai kan ni, orang nak kalian ke advisory committee ke persian dan clarify baru ke observation jongga GC. Dia ngata ke layak don kami jong PT dekat dengan teru. Di observation jong kita ada nang tu. Terapi pulih kawai ngata di nompat orang satisfy ya se. Dia kalau orang satisfy kita observation pada kalau ada film jong. Jadi empat orang satisfy. Tang kawai ganti ke pengalaman dia. Ayeng kan recall, but ngin sar redraft ya kan. Nangan nunggu sos ni saya discuss lang paglang yati ni. Maka di property juga house ni kailang dan kapit. Kalau dia bercall special session sa asin na isin call nah hendak ikrar juga ye. Dengan saya ingin discuss lang ni. Atau ngin sen dia ka kumbagalong ne ngin recall ya ka but ngin redraft ya ka. Jadi but ngin sabha committee bagi ngusir lang kailang yati yang sebisa. Nang ba tanong polis ke bangsa. Ingat apa dia jemput itu? Benrap ikai kepala pensol dari Deputy CM Pak Syai ba. But nak kalian jumiru kumka executive committee. Hadin ba nilai kat tu kat ni ki jinyatingku habai day berkini ke bill kaba ladep and pass ke house but syaban lecture to governor kat kumka convention up ya through the DCA department. Te ni ba ladon ki kat tu kat ni ki jingkdo bai tingku. But hadin bengilak pej banyak baru nak kalian ujungi ngi. Andai nomor bahkan ni kami nak advisory committee, tinggi IT yang syak advisory committee, ban shong meeting. Ban aso ban I kublai kerpami advisory committee hapo jingilam jong i Pak BM Lanong. Ibla shong meeting halor kan ni, dangtang mentah kendiat tayo la jan sal sansin. Te kublai shibun buat kajing aipor kajungki buat yathir yatai habide berkanika jing penbit penbiang. De nak kalian jini ni sokhya bahai kani. Kumbala penpau lesi nak kalian itai bani ajingmut si kikam barit baria la de tamelet la ke isi. Dengi ni so bakani ketika interest jongi ki parok laipo mut ki members, but ketika interest jong ki paipa jong kari khasi ke jongi. La dangi yo kani ka bill kumka at traikan yarap shibun kumno ban penek pensa keriki dustur jungi habai de ka pur ka jaj berkiwe-kiwe ki bentah. De nakal yang jungi kum ka isi la shim ya karai hapo ka executive committee ka balalong ya ka ba ila shim ya karai ban please kum ka report ndai ban reintroduce ya ka bill. Ban please kum ka report ban pentip hakmat ka ye bangin le kum noi kani. Nama kani di ka kam yap kam im. De but niyai in bak convention kumla penpau di Deputy CM
Namar takadaw may maso kasyong hangi baro benta. Lada day ban pa kum bakalong ru nginya pa lada day ban haban revisit biang review biang ru kasyong hakaye. Dengan semua ban ketu yang kalian nyetai kumba pidan hangi ban yatai lam nam takabha kamya ini kerman baya kan ni kabel ru nginya tai lang hagani singi leshibur. Mr. Deputy Chairman, poin nga kalau hindi bang iong mamiyatay din, ngiyatay ba? Hindi, ngiyatay na kalantikan. Mentakan long please on record. Baka district ka Hindor Bar, jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, kapdiang lani kaya keren kaya discuss, ya kata ka observation jong ka DCA department. Kemudian member Badan Boram kemudian long kamdan keno ka rule ka bak kedok syai bangi melaban pediang igini long conventionally ko melakan mene na kalian jong office de na kata daw na kalian jong office i pediang igini amar ngi sutu i ka agency ke jongka pi ladangi pai ki por beladem sosi benong new post nem ka council keladon apo keri jungi Henry dang tang kendiat ki bill ki bayo asan na governor na so ban ai kublai ke ni government Panadu bawan kini government mentah ke state government jungi ke jela Meghalaya. Ki constitute ya ke export committee. Hadin belak constitute ya ke export committee nak kalian ke state government. Ngi na ki totally ki bil la ban yo asan. Wat hakapor jungi nong ilam jong kalian ngai ko bilong CM lu. Ngi bun tali ki bil. Balai nama bakadan kini ke export committee. Tengi so ban buron ya ke state government Bakumno ban penyak step ikibil jungi ban yo jing menjur nongla. Te kumbala pen pau biasa hisien dengan ya the regulation ya deki kenduan repair let's see what ika disi ingin terkam. Henry ke convention pat ke lenti pat governor umdei tradisional umdei trairi jungi ban sutu lot ikriti distor jungi. Namar takadaw ke penlong governor ban hapsik ya ke views from the council of ministers. Seek ia ke views na government, na law department. Te to ai ba kani kandai ka jingi trailang jungi nam ta kabit kabian jong kari bat pai bat ki kun ki hajar jungi ya ka bangin la pen penurlong ya kani ka bil saisian part de shibu. Mr. Deputy Chairman, and Ong Yushu ada CM Badan Boram mila admit. No, ba we have a government akan mau di TCM Indonesia keren bahaya ke jinglong autonomous ya ke jinglong kerpang jungi kung ke district council res sukia kalastri ba ihap penpau hadu hayen ya ke kam arrangement ke bangyale no ka expert committee nah ban ong ni ke jingi studi what visual understanding pedang ke district council ba state government chua bangin pak so ba ya kata ya tak amit ni ong isu. Jadi dia tak kena sebut juga. Visual understanding gamdan apa ke idirul gamdan kadi kelami dan notification na governor. Kam dei ka tang ji studi mot pedang jungi nang bansa. Keladami da notification kelalong pai ba. Ki pai ba ki kemen bakadan ke dia bangin yo ban state ki bil ke jungi. Te ka syong hangi habai de kini ka bil menta la pinya trailang yang ban ngam juliu ban review nam ta jingha ngomong bangi kaisi ngi biang lut mong balang kaliang yate ka biang lut ndai hakum gani ka pot idon kami jing trailer Mr. Deputy Chairman sir ban yeshib bentalang ya kani ka discussion ka vidai bat kani ka report ka balwanra na kaliang jong ka isi dengan ba deputy CM jungi kani ka pot hi ka jing kran menta kalong ba ngimkwa Bagani ke constitutional body ke jumi. Bakin dan bagi waypat ki committee ki dunlong over and above. Ya kani ka body ke jumi. Nomor kani ke constitutional body. Kata ke way berka ba arpat ngin ru ba ki rules ki jumi kin break no. Aka bidai na ka benta bonwanra yaki matters ki badon kam po kani ka house ke jumi. Mr. Deputy Chairman sir, kaya ka bangamot bantong hangni, din ketu kecing yatai. Ni sutho bala dangi ngin ya sakmat ya kani. Kapan pau ba kita ki committee
kilong over and above ya kaneka constitutional body. Kaneka jing ke badan buram ke bedeka konsti ke bala itu deka constitution. De kapa arpat bala dangin pediang no ya kene ngisngo pun ong makan sekret ci ke presiden na ke bentaki wei pat ki kam ki bon ba din na ke benta ban penyat ya kaneka sencal ke sadar ngene poka council ke juku. De ke jing kerpat na galiang jonga ke jing ajimut agene ke por kalong ba lada na galiang jong ka isi ke snow ya kene ke jing kerpat ke jungi kalong bangin withdraw no ya kene ka report bat ban galiang jong liang jong ka isi semen ya kene bat kan wanra biang hakadur ketar ke balong kat kun ki prosedur ban recall ya kene bat ban wanra ya kita ki observation ki balong complicated ki bangitan kampanye taya ko kata gede ke jing Nangdan mono highlight yang highlight sana kan yang kemudian. Nah, kemudian nomor ngidang suya discuss tentang ya ka report, tentang ya kanika konten dong ka report. Dengan syukur bani asal nak yang ka isi, kita ki observation, iba nak yang kata ka expert committee ka kuat, tengi kuat jeng percaya kata. Long kuat nak yang ka jongki ka isi ban percaya. Ikut reservation. Kita ki jerit iba ka expert committee ka kedua. Kaya yang kami tahuan, kerana ke parlimen, kerana ke state assembly, larada hi banyak discuss, kerana kan parlimen dan state assembly dan kami, kawai ke an sansnem bu kanumdep. Jadi nak kata kadau, lah kata ha parlimen, ha assembly ne hadis council, nado report boleh, no, idon di komiti ke. Dari komiti bagi thum, bagi kita di komiti kisah discuss komiti juga sebab on any subject, land transfer act yang 1971. Komiti lawyers, dia assembly tu, bro sansam belum dapat show. All kanil nilai kepada siapa judge kerja kejuni. Delada ya kerana ki nongbi keman lah kadai assembly ni kadai ni kita start kita lu coba nak kata la invite iki start nadu ki sensasi nadu ki NGOs baguntar kadai ke komiti ke invite ini komiti ke belasung at this stage ki kani state nomor kani ke bill kani ke boleh pas pembuang ni hello 2018 Arhuaru, ya kini 8 Julai, 8 Julai 22, kini ke house kalau ada pas. The stage kebakan leceh ke select committee, at this stage does not arise. Balik insya, at this stage does not arise in go. Lalu pas ke select committee kan keren. Kumno nomor with due respect, kedai advisory committee kepala went deep into this subject. Kepala consult, iki start pada hoi kebedai begini ke ai jom kerja penriu. Hak select committee jom ai dan long thamai. Then there be two committees, advisory committee of experts, ke select committee of the house. Dah, saya kan boy, numdan siu ke an kepala awan pas. Tengah siu ang tang kumir. Nomor kedai kepala awan pai, nak sokar, ndai nulat pat, ndai pat nulat. Kapoi tang nak department, bat nak law department kion pai sini. Teknik advisory committee hadirin baka isi ke pak biang, dalai siong lai berkat, lai khot biang di khot jong ke committee, hajing selakut. Dengan khot yang makawan pai na po state government then dalai siong lai pet kita ki views ki bawan naka law department to state. I'm sorry to say on record buat makiru kila bakalut ipa sekali komiti ni bagi bakalah they should not have done that. Kala kani ke advisory committee of experts
banyak ketua law department kepada tiki officer with due respect to the state government. Dan nata kadaw masih semua ba kala khambit kala khambiang kala wandar ka rules pat ko ang kumi. Wala da kani ka de ka bill kala on pai sini ya kabala da pas menshua. Ya kabala da pas menshua. Recently itu belum implementan 22. Hading siya te kadang ban wanra ki report as to what is the present position of the bill passed by this house in 22. Kan long tak report ban wanra sini. Alor yung kini ki jenat ki balami kini ki puan. Dengan semua ba layak pendap pat kini ka report wan biang nak advice committee lawan ra khmat juga ni kayeng mata kesengi dikata ketika proses of law making pat ngas mau ba laradon ban question ya laradon kanu kecing bakla jom ka advisory committee pakampat biang kenikaan kita takaya de kowe dan rei lada kamdan kum kata kamu ya ka bil ka bala pas di mangi ka arkuar la perbit penbiang mata tu la di nampak aku tengah tak dan makuaban semata mata deputy chairman sir wa ban yasin bentak lihat ka baide ba kaneka report ang nila abanong baka report pelawan naka advisory committee om naka executive committee abang ipet ya kaneka report ka pelawan ra niyo iba wat ka advisory committee ro kala ka dosai ba kaneka expert committee which does not have any source of law pagdan na kano kalenti pa kaneka expert committee kalong above ya kaneka house ko jungi di advisory committee kala kaduk saya kata but kalau ongru bahang ni kaneka report kabla kaduk hang ni hadirin bala observe lut barok hot ni bakal biang nadong sedong bala iru bom dan kamsu ban wanra kaneka house la ide ban hak bet fasisin langpa ke executive committee sya gubernur nang bangin yo anok ya ka asen no gubernur baga nega bil ka bamangi ngilasna kanong aino but kumbala ikren ki pradokot sekmat but nisimru na kaliang jungi kaliang ete pakani ka lenti ka balale hakane kanti kalong kabom yahap katkum ka riti sensya kabala bubek hak edirul ka jungi nama kata daw ngi kuwa ba kani ka report kabala wanra on withdraw na kani ka house but ladalong kabala bag SC committee kan hak bet nok ya kani ka report kabala ai lambak advisory committee kabade ka committee kabala bit labiang aga jing observe ka jong ka ki jing ha iki query ka nang tek na smoban ajing mot alor kani ka report kabala wanra naka advisory committee Im sutu nomor bati pinate piong kapya yang unang ilam jong kalian itu om ba kamdai kata ke you confused ni kilang sisa ke ba bikin kan jisur be kawai kalau kan ini saya ya ba ini ko aban saya kan ya ia gitu observation berarti ia gitu clarification kenapa dah jong kata clarification nang tu kalau nang ku ka jonggi pakai laksa kulit clarification jongka advisory committee pakai modal advisory committee house mah please dua mana nasan mana na please mana ya report ngalaban please report dong au biu kero kada report dong assign tu baga advisory committee kala persen ban clarify point by point after observation point isi itu mo na kau tu bala tadi ban hak dari situ itu bukan
Ini namanya kedua mentah yang kebun PIA.